د کور وسایل په جرمني ژبه کې. Der Tisch. Der Tisch. میز. Der Stuhl. Der Stuhl. څوکۍ. Das Bett. Das Bett. تخت. Die Lampe. Die Lampe. څراغ. Der Schrank. Der Schrank. الماری. Der Spiegel. Der Spiegel. هنداره. Die Tür. Die Tür. دروازه. Das Fenster. Das Fenster. کړکۍ. Der Teppich. Der Teppich. غالۍ. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنا سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای پامان.